Lungdamna lai Siangtho ma te alian Sawm aneu khat pan saki chiang. Tua khit ciangin ama in Nungzuipi Sawm le Nihte samin doigilo te hawlkhiat theihna ding ule natna satna namkim damsak theihna dingun amaute tungah thuneihna apya hi Nungzuipi Sawm le Nihte min in masa penin Simon kici pita le sanggampa Andrew Zebedee tapa James le pa John Philip le Bartholomew, Thomas le Siadongpa, Matthew, Alphaeus tapa James le Thaddaeus, Kanan mi Simon le Jesu alehek pa Judas Iscariot-te ahi uhi. Jesu in Sawm le Nihte hibang in hil in hawlkhiat hi. Gentile mi te laka pai kay un la Samaria mi te kwa azong valut kay un. Israel nam tumang thang te lakpeka pai un. Naute in napayu ciangin van tungkiung na hongnai ta hi chi in thu watang ko un. Hi in topa Lungdamna lai Siangtho hi. Kristu topa o na tungah phanna ta hen.